Vani matani sioni malelwa kuthi Mombasa na kutheana machinery na umuthithine wa kilungu kicha kuchendete cha uya ni uya va mutongo TV ngwatani wa mukamba tuthia va machinery tunenania nomwe ula imande ya chayo chake cha kila muthenya kwa kwenza na neta Steven Mwema tuthia va machinery tukune wiyosi Nende mondo musaisi akalivu ne kena tuthukome uya uwa kinyozi thina wa kilungu kicha ku uchendete cha uya ni uya watindara Kumana nati ndonesa kyo ndo wakumwa natinda nesa nona uya no konetwe oyo ba December to semba ba ekenda mbesa imando ilo bimando bika na nza nyukuli ati uya wa kinyozi wa muthu kuma uya kinyozi niki nisi bandu mateza matumbi na be andu mazo basi ota ilisiangali wa moyo ni wa kinyozi niki uyo wa kinyozi na wambia nundu nina wigwa ndakameni ndakame wewe yasata yani ukisa kwithia nona mundu ayenza ukisa kwithia nigwa yengo iko na kuna mbu ukisa kwithia nengo ya ndoma na yo kinozi ni tao na katika harakati hizo nambe yo mandana no bo winyosi after kwithia na kumana na ishirikengie ya research ye ka research uloa ende kalubu ka kalubu kila kitu maake imilando ni chao na kila kiki yaonekana andu mamilwe nethia peisa musinda wagugunthini nzeo kana itenzo isa mustenzio kabisa yona isa mwingote so wete yawawe na nye nundu yuwe wake no sinina wenda kweza kuthi atuma tene shirika yitwa bukumangi na Friday na tuma saa 10 izunende ni 2011 ya ena nye numa ngiriwa kinozini wa bandu winjamba ikalango bukinozini kweza kuthi aniwe ngozi kuna kabisa ndu kweza kweli aine ni zani gwe ningona jamaa yenza ngunu njiona buyolo kasule kaya kaini huyu lango kaize kasule kaya kainangi kweza kweli ichanga moto keba une kuuli ate ende yo paisa muyo sikunekangada na nende ngi kuuli omwana zunu ndo be jamaa omwe beste yako buruma ndo twakoma uruma yu lobi uruma ilobi gete kinozi kweza kweli ane mukuli ate ende kaze nona wa uyimye ngunu wambata ngito kiza kweli anona kasule kaini kwani baba bita wata kweza kweli anagati kwa ndonda bya siri ya owe one mwa nanye nere ano patient yo kuno ndopeka jamaa kange kaandiketwa obu na atumando konako ela na atumie ndo nako ine kokambi kumbonia endenzu yizu yambatanga ambia keso ili aino kaindoka kaindoka iwa kunu wa kuna mwisho wambatie yolo omyenguno wa desu kesiwa kasule kaini kila ke lanzuiti tindoromwe kiatu maroto ngitito we nanzu nene ni wambe yakwe kiagenjes lakini itwazi wenza pangu no kuti alieleta wa police card iwe pawe leta kumya nguno kututunga mazini mwisho wenza nguno ya bande ana bana bo uitunge tina uitia kasule kange komea nekano yuwa kamustaleka uitunga okidogo ba katika tukuza kweli mayazime katika uyuwa kamindo kange keba kamustaleka kila mundu echongo kitono kila mundu echongo cha mwenzelo wake kila mundu ende anachongo ita munuko na jamaa yuwenza wa 3 in 1 yani ba kasule kaini kidogo ba kati baba alafu aka nenange nondo ba na nyao ena kamudiane kana weze kwithia ikazule ka kokuma ba kakisongo gi ka neto ibaka nebete nyokule pe mwenzele mundu utona ko muye akakuyo mwenze ukamuya chongo kicha kisoli kamwenzelo kabisa exactly yide chongo ka chungwira tayongwe kana bakine mande kana mundu wae na ubae na yo kuyo mwenze boxi irwo no lazima umrekebishe no ndo niwe master niyo wesere nobo sana yongo yako ndo nalika mwenze leo uwagu ni police card papo mwengunu kabisa na betiwa kasule kaini ba kwese kwede yakone kodeu na kaitiwa kaini wao na kaita mwakati neza then weki wakala staba kesi kwa kaipe ile yani kalaka mindo yani kakalaini kalaka ona yani kwese kwede yawe musani isu senzanga wasani mono mwenza na wiwa tema kala kindo ka kutila mindo bawe kalaini kanambe ende kaindo ko kanambe yo yuna na kizazi kicha matukoni yake kwetu .com komanye na uko mundu munene woki nako kana pe mano no da Churchill no woki na Churchill no woki na kaindo ko no ambiwa tema kaindo ko na nundu wene famous na ne mona yani weza kwithe ayu andu mona nundu andu ngine menda kwithe ata Churchill uze kwithe ano mpaka keke andu ingi menzo uyimwekia na ndo moga ko ye no ati ya mubila we
Edina te ange amu bela muno la kitimo no isitiyo. Pe mutha kiumuwezi wenguma. Nisi wa mase no. Tau. La Gazette. Yumu nda kuhe. Nendo mpenze tara Gazette. Yisi ndusia mzembo swida utona okumi okusisi bisa la Gazette ndo wenzetwe. Ukamwikia copy paste muto kwake. Ni wale to mwiki lakini ukisa kwenda ndeno exactly. Ndo haya ni wezene na ndo ange mere ana masule manene. Naona to tuzule to ne to ini tomo. Na ano sensi zwe ya na leku. Ko wale to kumwanza ukisa kwenda ikielelo chake ndo lokwenda ata la Gazette. Ni wa mumi okenduke bwao. Nukule pe metro yemwe ibina kwanza kana nsiyo sia muthemba si ibina kwanza pe metro ibina teno yemea nzui kuku ukona ku ibe silingire ku pe nzui simela kuku pe ingisi mela bambe babu aya pe ingisi melo kuku yani siki padokanyo uno wale ta kwambosa no nzui uzu ukwasija pale mele pala ambile omea you for example we know ya customer witu ambile yeno ya jamaa huyu besti wako ya ambile ba okay na kizi okenge ba ya ambile ba yani ta indi umwana ndo mwana mwindi ndiye si umizie ni jinsi ya indi lakini ana jinsi yesu yuni lazima yimela abantu bamwende ambile abantu ayende ambile abantu bamwe kundu ile ele kwambia kundu ile pamwa na bao sana si ambile aba muno ba no ka make mistake ile aye kweta omwana nyenzu yene kumumye nguno kono welete kweta yaweselete kwa pundi ola wizo bozu akakueleze kana ko obundizia olwa kwenza nzindi siyenza wona yakoni bantu mimbe yambela aba wamesisi na otoeka ni yambela aba kweli tena ndo mie nene ningi ano mie nene yambele kwenza kampothela uko na keka tena eba kwa iba no kana adelede mundu la wenza no wataizo ndo eka nde makini muno ko nde makini keke makini muno ile achiange kana kuza kwenda yena lebo alizo ngoka machinery uka mazina le bande bo dollar spice kibaba kabisa hii machinery ni izikie kabisa na babenze wa ando anene muno peta hata eta wa dollars finest babas wa dollars finest babas na wali ka FB wimanda kwa FB dollars finest babas wa moye kisongo na moye kisongo nikulia hii wewe wambezi namba sana uyo na wambezi onatopesa to ini tanata ambezi ona ngili twasi ngili muonza kana nana woye chao no ye machine na no wakivela hii ya plastic wenzani na plastic ni matikala kwanza plastic ni ninge kwa hata ninge na independent na class cha uyeba muyambe yogu tambe yogu plastic ni na no wa machine na no wa itamba asioka no wa mauta hivi ndio scrub ya ina nyeno yani ko dambio dio ile yawe ya ila nyindo ila dead skin udi yani we ana dead skin na mumyo dead skin yani nikikonde kila kiku ni joki da ke ko uma na mweta wa scrubber nigede yake na kisha ini ugeza kweli aona kisha ini yesu ile ya dead skin ko ni elete kuumwa ugeza kweli ya mundu ekala tawe pakete kinu kigwa ata poda ugeza kweli nikinyauke konde zake timu cha muno yeye hizi ndino wa package ya kwanza kana pa katika package ya kwanza wa mina kumwenza wizio kawi mutwa abantu bangi ogu aita mbodio ko yu kinyozini ogu kwataneto wendo banga yu customer no weso muskra mu nemo kone maondo maingi mwana atuleta no weso mumya dead skin no weso mumya dead skin kila mundu anayo nywanzi ai mundu tede ana dead skin anzi no na dead ko nende ushaini ndo ile kwede ya ushaini huyu wale kwede yewe alokuom kuza kwede andu nema kwende wane kuhusisia agree back okay na yeye kwa wasi ndo isiwe ebindambe no wenzani ebindambe nenzanie utadambe nenenzie andu tatandatu kila cha maitie ni kinabai kinyozi mama nangi ata kila cha maitie ni kude ani mambe senye na nyene njuma bala no ma kinyozi njuma nena matapiti ni rame ya bandu bana te bandu wambie kwandikwa be bandu nambia andikwa kukwandikwa kwa tethisiata kwandikwa kuyande dia muno lakini ni kwa tumie njuma obuna customer no zenye ndiande kanga omuno ndienda akuti na ande kanga yeto niki nundu uyone noma ni no kie noma na kabisa weza kwede ani noma na kabisa kunyikila nenda ana adio bandu kinozini nenda wandu watano matona kungamana akwa na nundu uyone ni wezi wa machine eno ndiwo wangu nayo ninenza mundu kaza kwede aya kala tayo musole kuwe kala tayo musole lengioka umana kana ni wenza mundu lengioka yazi ayendi kwa kwanza ni mwana yani enda kwanza nala jamaa na mpenzi lengi yuzuma na usini customer wambe wakeli wakawa mwenza yoka yazi all the same wakati wakana yu wa mina vijando watano wale takweki ya wapi
nundu azu atano no makagwete yangi wenza wano nye ndi design muno ya kwenzo nundu yinu weze saingi wethe awe master wethe awe na master ile menge motinda awe yanzo wethe awa manyi no so jamo ba majama one bunde asia ngemonia ngemoyambia ba oleleze to nini agingiza kwethe amini uyo no papi kabanduke sethe uyo no waite thina no kona nita ukirothe kana ntukando nito kwenda kupinga uyo no wethe ana changamoto ilote sensitive what yani sensitive na ati wende na kwenza customer na customer au maluko wayambe omweta wayambe kwa jamaa kuweta na wako aye ona nyozi ni kuweta na wayambe kwa si jamaa nini sijui nini mtu wako yeye mtu wako yeye na mudanga nini nwese lo kusioka ndali otwa yewa kaso ni mundo kile yo mtu ya report kamwe kaze ba yotinda wenze jamaa ine tinda ye kwa ambe nyambangele mubona yilo kuza kuiwa nuko bata nere yani wewe kindu izu bata ni wouma na unoto nakuma na mundo longi wa mwetie ko we yuka bawe de awe kito tumanzu mumine akwatenzi yadi ongioke mumine akwatenzi yadi ni ubo wa siasa siyono lakini ubo wa nini takataka ingi dole bude awe na report izu na ni ukule kwa umuthenya musio uloto na kwa tene musio mundu akinyozi no totono lijo ta rafle mbezi nata ne kunipendi ndo la wisikie ne customer ndo na kudi obingwe toke no sio kisio na customer na kuisi tunene ulwa master 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 dollars master dollars rafle muthenya la musio rafle mutono la musio utono kwazi tawasi okwato ngilio na maneli omana muonza otende yolo ngilini ma ngilini ndo la moko me ngili kwa na ndo nini muno tiye muno neze tiye wanamo obizine ngilimo tena muimo wakwata no kwato ngilima na muonza mano na utende yangie nose ndo so weta specific no otamba mutano la mudogo no le thoko mamuthina muima aye no bungo kwani ndo komenza ngawata yi ando ni ma ando nzu hizi meame tuke muno anoweze ando ngino visual ku usete ya kinyozi ja kwanya na standard ilo kwenda yani usete ya waya sia kwanya na mwilo kwenda nye baila na sete kinyozi ke na sete na mwila nene ndoya nini kwata ndoya kinyozi kwata ndoya uni pia amewaya ndoya na zile hapo kubeta ziendete kumweke kale kubeki ndo baka mundu nzui meme tuke yani no kola kumwenza ukisa kwede anzui ni ate mwaneza ukuza kwede asiaitu ni zawa nauzi ambao visual menda azaje ne kala me excellent ukuza kwede nauzi me asi na zio ukuza kwede mundu eki no kumana ni sawa no sela dollars na ke dollars na kwa mupigize mutu na ke no kwekana na wewe ndo kwenda tika kwa nyana customer ndio kwenda na yokule uyo no kotete tya uyo no ndere je muno nondo de na akite chao mumba yakwa nino yeketeka nina keteka ya kaile na nusu through yo no waka numba nesa na ka numba ya room itano na nekia wiring na nova solar ni kule waziti itano yu room itano na weyono mana wewe ati uya kwanza uyo kote wo kasamu akane naze wo kasamu uyo tukomaneza we kasamu weki ya wiring wili la solar na ile la solar TV hivyo ngwata ne ya mukamba kabisa kile kintu chote nisiona abu betete na ni ukule ibinda yukite goal your biggest goal kana goal la kunene pyondeni wawe no nemyo goal le apa nene ne ya weyo wende unenepe muno wese kwithia kila town not a Dallas finest na kila kinene zaidi nene kala thayo wakwa uza kuthia nenguwa moyo ibinda yonde kila naliko we yani tine kala ne thatete no ese no ka uti yando mama ubundise uti yando matho me utilize kana majamati ko mtiti ona no ne mati ya ona yu na njoka ngiri ya me yeto mbesa finally twimina message ye kwa mukamba ape ando masi yapo ingoma we amekala musie maenda uthukuma message yaku kwa mukamba usaitie kamera no utonyomwe ata mukamba utonyomwe ata nye mukamba ndo nakukwea ati uya ni uya
bas ndukasa kwewea nondu andu nimasomie nome nimegete madigiri mu bukone nome nimatembe ine mathangu odetieto maoyo ku alama ini na maoya maini mena pesa mbinge muno ni muvya muno ndo ni naitwa Mutongo TV ene ni mateithia andu ingi na mukamba ni wakwiwe ene ndo Mutongo TV ni Mutongo kamba kila mundu wonde yakikamba asiasia Mutongo TV asante sana ni muvya muno na bikia mamilioni mandu kwa ila yumwe muvya muno thank you asante sana na ndi muno museise kilungu cha uya ni uya va Mutongo TV ngwatana mukamba kilungu cha mbene cha thela kilungu cha kele ni chukite itina wa uthio mwa muini tunene na mutaalamu yulo wa utandithi neta wa Steven Mwema twethe ane vile yake